أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى أيضا وقال الله سبحانه وتعالى أفإن مت فهم الخالدون. أفإن مت فهم الخالدون. أما بعد، إخواني في الله، سنعلن ونعزي أهل التي ماتت في دولة غريبة، نعزي أهلها ونعزي أسرتها ونصبرهم جميعا. watukufu wa Islamu wa imani, na mjuoka unutsi wakati wa darasa, unutsi wakati wa riko hadisi ya bora nzinga mrongo wa basa awizo mrongo zilo urgent exceptionnel. Waislamu wa baba hangu watukufu wa dada hangu wa imani nyonsi pia garjorenga wanadakika washashivanu hautangaza ndongo ikawo ndenzia ya hatu sonsi pia rilindwao, ndenzia ya hatu sonsi pia rilindwao, ramhu ramtiti ramaskini ratajiri haizo rahane jaitangaza ngamjoni ba wanadakika wa ilibasi rihimidi Mwenyezi Mungu oritaheze rahma za Mungu zendelee mtume sallallahu alayhi wasallama. Wanadamu sonsi pia ngarjua ukana hun duniani rivehwa ngaribirao ngarjohu fa sonsi pia ramhu ramtiti inudenzia ya hatu sonsi pia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harudi tena hariveshe ya mitume waje wareshelezize ukana hun duniani ngaribirao na sonsi pia ngarjohu fa imitume wao waja waisheleziza ze kaumu neze ummati za hao. Imitume wao haina mtume abo ze ndongo za mwando yako wako hambilwazo wahambiloka yamjufumo kati mwema hambilokana wao wagangi izo wafanyao ula ugangi. Imitume wa Mwenyezi Mungu wonsi pia ramtume Muhammad sallam, ramtume Nuhu, ramtume Musa, imitume pia waja duniani wareshelezize ukaundo mwisho hatu wareshelezize za Mungu bahize ndongo za mwando ikawo waudungwa wakazi wazo hambilwa waqalu majnunun wazdujir uhambilwa wala wajufumo kwati wema wamenyi haye zitwa. Hata Abu Jahali usiku habali ya madoktori na wandu arengwa jonde wafanyilie utwabibu mtume Muhammad sallama bahari bala hajuhamo kati mwema wajarengwa mfanyiliao udoktori ya jobona. Subhanallahi alazimu. Mtume hambilo kaye mgangi sahiru mubini. Mtume Musa hambilo wa mgangi, ya mitume wa Mwenyezi Mungu zendongo za mwado wako hambilwazo ikawa jango ambao wareshelezizo mwiso hatu uhambilo bala wa jufumo kwati wemezitwa waridi wambilo bala wa gangi sha zila wafanyao tindongo zendeleao yenzia ili wadekurajewa wadungwa ili warensi zila za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haizo mitume wa Mwenyezi Mungu wasubiria waeleze dini hata iwasuli tasi sonse pia ngasi wa Islamu. Alhamdulillah ngari shukuri yao Mwenyezi Mungu ikaundo ya rjaili ya rilo wa Islamu. Thumma ya mitume ikaundo wabehwa warendwa nai warendwa kufuru wadezi watu dekurajeha shawaendelea na usomesa ya dini ya Mwenyezi Mungu hata yari wasuliban. Haizo nga mwanzo wakati ununi tangaze ze habari nsina urenga wakati mwinji nga mwanzo ni tangaze ikaunga mzijua unyonsi pia za ho wafati wa he mwanamsho hatu au mzaza hatu ikawa wandu wenji wa mjuwao haroho njema ya kanio hakana roho njema wandu wenji watoa ushahidi wa roho njema ya kanio hakana roho njema hakahanza wandu mzaze uo ngarijuto wa abasainu ikawa sonsi pia ngarize juauka mzaze uo hakana roho njema ze famizahe ngaribe hao umuhono watranga harimwa ze famizahe ribe mhono watanga harimwe mwanahe mwanamshe ikaungwa jihundawi hokomori nano wajihundrao ubonze ilirijuo kana izi habari zahe mzaza hatu ikawa ndo ya hafa
harimwa yensi ya Turki eshata Islamu yalarimo mji mtukufu wa hahaya iliribe mhono watanga ngudzihwa usiku wa leo unu iho Turki baada wandua sawashiliana rirenge ye garanti ya utoa ze faktuiri ikao mria kamwade yaenda ya paralize owade wandisa honziani ya wasili iho Turki hakaharmwa lapitali nasue ze lapitali ze faktuiri zikazinji ndondondro 17,000 euro yabo wadzimanize zadungabo pia yabo iyo 20,000 euro ze faktuiri za hawi kaundo wazitowa iho lapitali iho Turki haizo mzadzatu uo hafanya yunsemeni holapitali kajabuliwa yadzihwa hasibabu deze habari hizo sisi prezida wa Erdarasa hele dzina la prezida wa Erdarasa rirenge ye garantira nzedu usiku wa jana ritia ye signature ye maiti yidzihwa ili rirenge garanti garito wao ema pesa ya he ze faktuiri zo lapitali mzadzaha tumtukufu ya laharimo omji mtukufu wa hahaya ili yende ya woneze ladha za kabrin yende ya woneze neema za kabrin yadiwaze ze douleur yadiwaze ze tabu ya ziwo na huhanza hahe rabbal alamina ili ya waswili ya hundre neema za kabrini ya kuharima ze jarde za mbeboni Mwenyezi Mungu yajailie yende ya njio harima yembebo Mwenyezi Mungu yajailie ho kaburini ya joka ya kuharima ze jarde za mbeboni haizo mzadzahatu hasahadzihwa usiku wa leo yani ngarjo hamba udzihwa au rambe hasahadzihwa usiku wa leo harimwa yensi ya Turki iho Istanbul dutukanari vehomhono watanga harimwe famiyahe wajihundrau hahaya neze fami zahi wajihundrau Faransa neze fami zahi wajihundrau harimwe dunia ribe homhono watanga wa haina mndu nane mndu mahahe ikaungu jihundro iho Turki o wakati unu ribe homhono watanga wa mndu mahahe ujihundro iho Turki mndu mewahahe safi ujihundro iho Turki rimbeshe homhono watanga ribe homhono watanga tsena nane avoka yakayarengwa yakahenda zembio ya heze dossier hizo pia mwananyasi elarifu metra elarifu bahe rimbeshe homhono watanga nano waislamu wansi pia iliri mjulizeni ya ukana alhamdulillahi yabo emaiti isaidzi leo yabo basangasi tranquili zeroho ngasi makini zeroho au kama islamu ya hafa yekajuhansiwa shebidi yadziwa haizo tkanzaribe kumhono watanga na ujulizo karirenge ye garanti hiyo yabo rangu maudu ngarjo handi sobeha pesa yao iho Turki rangu maudu a partir de demain jeudi rangu maudu usiku wa mfikiri maudu mfikiri kelio mercredi au jeudi maudu mercredi au jeudi garjur tsoveleha marke hoho Turki ya uliva ze faktuiri za hela pitali kao limzadze ya kaya hansi wa ya rengewe charge muda wa mwinji ze gazendenizo pia haizo risari tie signature risari renge garanti mzadza hatu mtukufu ya laziwa harimwa kheri yendea hundeze neema zo kabrini wakati yo ili rendera live ye lapitali neze faktuiri zonse pia zo lapitali aizo ngarushukuria wananyasi wajihundra weho Turki mwananyasi Muhammadi ujihundra Turki ze jitihadi za hao neze mbio za hao Muhammadi mwaka uzenda mwananyasi ilarifu ze jitihadi mwaka uzifanya nane mrummahi ujihundra weho Turki ze jitihadi bani mwazifanya nano waislamu mjihundra wa harmensi ya Turki wa Komori ze jitihadi zonse pia kaundo mwazifanya nane famia hahe ye subra ne jitihadi mwifanya nane mwana ahe mwana mshaujihundra weho Komori nyonsi pia ngarishukuri yao ye subra ya hanyu Mwenyezi Mungu jumwenjezizani subra inunde nzia ya hatu sonsi pia haizo ntutsa handrenge wakati mwinji shandu tsokana tsikautaha rendeleye hotangani ye faminu rendeleye ye tanga la hatu lonsonsi pia rimjulizeni esheleye buandu pia wakana hamu wandu pia wakana susi imzadzewo ingu gujoka udzihwandini imzadzewo ikatudziwa sonsi pia rikane hamu hiyo ya babasa njajojuwa ndaze shala zimari mwendele notangani ukana ola mzadza hatu mtukufu Mwenyezi Mungu ya mrehemu hasa hadziwa usiku wa leo unu harimwa yensi ya Turki usiku wa jana rirenge ye garanti usiku wa jana rirenge ye garanti rirenge ye zwamana ya utowa ze faktuiri za hela pitali kaundo ya kaya
ya hansi wa iho yafanya muda mwinji yatujua udzihwa yafanya yunsemeni hola pitali iho mpaka ze fakturi zozo nsipi ya zilibwa ikaweze jama pesa menji 17,000 euro ya wadzimaneze gaspia jadunga pia iyo 20,000 euro wananyasi walo Turki kwa dajuhunda mapesa manda yao Turki kabati ambasadi ya Shikomori nobeshwa wakaya kwa dadu shinda fanya ndrongo Komori Turki kabati konsula ya Komori ibidie nti watahe wa henti konsula au ka Turki ngabo wandu wenji wanazioni wenji na wandu wenji walo wanzu wafanya misafara aizo mesajinu hautimizi tijota haye serikali wafanyezo fanya wahenti konsula Turki au wahenti ambasadori Turki isheleja zinuze jiri imana Turki ngabo wanazioni wenji waloi huwasomao kabona wenji wanzu wafanya misafara wehundwa ni problemu wahundwa ni ndongo kabati mrujo wajua beshwa kwa tine mapesa ya utofanya zinu shawatu joka wajuhawa wawendele yamba jitihadi ikabala waka konsula wa ambasadori beshwa kwa jajonda walibi mapesa ho lapitali shawatu jojuha waduwe zinzia wadunge mbeza ndongo hizo jotsa hawa hansi wa konsula Turkia au hansi wa ambasador wajodo tunda zindongo zinu haizo hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaundo ya reumba narjuzi ya banu ritowe Fatiha Mwenyezi Mungu ya mrehemu yajelie ke wakaburi ya hendo harmoze jarde zambeboni ilirizi ya ritowe Fatiha nga mrejezo eshelea homonji ya banu ya tsuka ya njia dukana ya mna video woi unudu mswiba neletanga la hemza zahatu mtukufu uparwa ahirwao eshata Ismail deja asa adzihwa leovani ya larmu mji mtukufu wa hahaya ikau hakawiyanshi Faransa Mwenyezi Mungu ajelie ukana yende yafiye Turki uharimwa yelapitali iloyiho mwanadamu ngujua yiho yazalwa beka siju atofia dihavi aizo tikanza shelea humuhuja ya jukana diletanga la hemza zahatu ya la harmu mji mtukufu wa haya ikau hakawiyanshi Faransa yafia iho Turki ze fakturi za helapitali zika zinji ndrondro aizo kajajua ya dzihwa ondrolo Turki pia ngwazijuao ondrolo yiho ni madhamana wahenda zembio haizo ibidi ze fakturi zo pia ziliwa habaki wala pitali yunsemeni ya kamili siwasa ya ritabi hazeroho muislamu hozilwa ya tidzihwa ya baki harimwa lapitali na muislamu ya udzihwa hafu haizo alhamdulillah hadzihwa usiku wa leo ngamrejezo kana mimi hele dzina lahe prezida wa HR darasa hele dzina lahe prezida wa HR darasa risinye au tisinye usiku wa jana rirenge ye garanti rirenge ye dhamana ya utowaze fakturi zo lapitali hizo ye 17,000 euro ya unikiwa ho lapitali ho Turki na 3,000 euro ya heze gaspiaje za dungabwe za saya rirenge garanti ya 20,000 euro ili mzaza hatu mtukufu ya loharimwa omji mtukufu wa hahaya ili ya dzihwa ya waswili ya muumba ende ya hundeze rehma za hahe Allah subhanahu wa ta'ala aizo siku leo hasaha dzihwa mzaza hatu hasaha dzihwa ya bonga rjuvu mwaleo no mswiba retoweze Fatiha hata maudu randiso wabeshe ya emapesa yao hohanza hahe rabbal alamin leo ngarjo ubitsa letanga ranzi rtsobitsa letanga au katanga la muislamu lo 3 jours mtumende ya hamba 3 jours ilotanga bavo leo honda meso resivitsa letanga revitse omswiba reke harmaze dua ikar service letanga leo na meso vavorto waveleshea zimarkezizo vavo deja ngasina za kontakti za Muhammadi na mruma hahengwa wa iho Turki yabo wajohenda wala pitali wabalema pesa yao insha Allahu wende walibeze fakturi ikao doza hansi mdadze uho la pitali iho yabo ngarjovu mwale ori mombeleze dua leonda baraka ya kaudziwa ya vite masiku ya mwando ya leo ranzi ho kabrini riwasuli maudu wakati yori tuandisa riwabesheye mapesa walo Turki wende walibe ila pitali hiyo ze fakturi ngwa wonizo yo kwa na hujua wa mberabu wala kwa na hujua hada ya mndu wala kwa na hamba ndongo shaizo ze fakturi pia ngwa wonizo walo Turki ngwa juwao ze fakturi ngwa wonizo ila pitali ngwa juwao waude madhamana wajobalia wende walibe wala pitali insha Allahu ta'ala garshukuri yao Mwenyezi Mungu wayajailia imdadze mtukufu wa yadzihwa usiku wa leo ngarimshukuri yao Mwenyezi Mungu wakamkinisha mrambire ngurengo garanti no ila pitali wa harai shawakubali mkinishi harambe ngarango garanti no zitsikiri no zikiri mkinishi haye fami wajuhe warideye no kwa jarideya wajibiwa wa alhamdulillah bofundi rishukuria
weimfua hatu sonse pia indenzia hatu sonse pia heni mwanadamu mrujua yani mrujua hoya zalo shamroka jihoya ya joka ufaizo rishukuri ya Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu arinike tawfikini mdadzatu yasayadzihwa usiku wa leo abole ona rimombeleze dua Mwenyezi Mungu ajelie ko kaburini aliyongo harimwaze jardin zambevoni garishukuru Mwenyezi Mungu thumma garishukuru famia hahe bora zamba watsurilihiza waridea shawa wona ukana zinuza hatu sonsi pia alhamdulillah ya famia mguna wanika ya sibra ya borsa maitidzihwa inshallah maudu rivumwele uhondra maudu deja wangarjua wandu walo turke madhamana onsi pia ngarwajua remruma hero wadunga reze Muhammad rwalo yiho remanya sela rifu pia walo yiho rija pia wango yiho rishukuria inshallah ngarjua ya beha wende walibela pitali alhamdulillah Mwenyezi Mungu arinike tawfiki renge garanti imaiti ya dzihwa rushukuri ya Mwenyezi Mungu namrehemu yajalie ho kaburini yaliyokengo harimwe jannatul firdausi al-a'la Mwenyezi Mungu namtie mbeboni Mwenyezi Mungu yanike famia hahe subra Mwenyezi Mungu anikeze jamaa za hahe subra Mwenyezi Mungu anike mrumme wa hahe subra Mwenyezi Mungu anike mrumme wa hahe subra Mwenyezi Mungu anike mrumme wa hahe subra Mwenyezi Mungu anike mrumme hahe ujihunri ho Turki subra Mwenyezi Mungu aniko wanaha hahe wajihunra ho Komori subra yanike neze famia zahe wajihunra Faransa na Komori na harimwe dunia subra Mwenyezi Mungu yamrehemu yajalie keho kaburini ya henda akahenda ya diwa zezetabu za uade ya uvita harimwa lapitali na tabu na shida na udziro na paralizi nziro Mwenyezi Mungu ajalie kana hakahenda ya diwa zezetabu za duniani Mwenyezi Mungu ajalie hakahenda harimwa jannatul firdaus al-a'la Mwenyezi Mungu namrehemu ya rehemu no wafua hatu onsi pia na ritsanganye fatiha ya hahe nano wafua hatu haina mndu yabo yatie o wafua hahe ikambaba mndu omzaza mndu ritowe fatiha rizie bismillahirrahmanirrahim na ritsanganye ifatiha ya mzaze woi ishata islamu ritsangangineze fatiha hiyo no wafua hatu onsi pia haina yafiwani mzazahe haina yafiwani mbabahe haina yafiwani kokwahe yafiwani mbayahe yafiwani mwana yafiwani mzazi yafiwani mjomba haina mriatie mfuaha hebahe yamtamani yedua yinu Mwenyezi Mungu yamrehemu mbona totamania ukatitamania yedua yinu Mwenyezi Mungu yarehemu yamfuaha ngu fulani kamzazawe kambabawe kakokwa wende ujuo ritiyo wafua hatu Mwenyezi Mungu warehemu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi alamin wasalamun ala ibadihi almursalin alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam اللهم يا من له الملك والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء يا من له الآلاء والنعم يا من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله غيره مباوي فاتحين urehemu emzaze woye ukaburini yaliyo urehemu no wafu wa hatu zemaitiza hatu haina mrubanu hasa hati ya yeni ya hahene mfu ya mkusudia baada ya bori kusudia tena wa umma wa Kiislamu wafu wa Kiislamu shakhas al-khawasu haina mrubanu ngutiyo yenia ya ho wafu wa hahe ya Allah wende warambia riwambelee wafu wa hatu dua warambia zuharimwe Qur'ani walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya Allah wende wari amrisha riwambelee dua wafu wa hatu ya Allah riamini ukadua iyo ndi ndongo ya maiti itaha ho kabrini au kama iti ho kaburini aliyonge hama mndu ya zama ho barini ulindo wa viremeli hau vedeti imsove dua de isove o maiti ho kabrini ingaruomba ya Allah o wafu wa hatu wano makaburini waliyo haida mndu wanu ngutamani dua inu uibeshe ya mfu wa hahe ubehe ono wafu wa hatu ya Allah ngabo wafi wano wajaza hao ngabo wafi wano baba hao ngabo wafi wane makoko wano wabaye ngabo wafi wano wana ngabo wafi wano zefa ngabo wafi wano jomba ngabo wafi wano ndraume ngabo wafi wano ndwashe uwarehemu ho kaburini waliyo o maiti wao wajali wakatune fatihaini wasilu makaburini waliyo wako harimwaze jarde zambeboni haina ulo harimwa neema mwenjezize ulo harimwa adhabu mtowe harimwa adhabu mtiyo harimwaze jarde zambeboni wajali makaburini waliyo wako harimwa raha waroho makaburini wanike na maghfira na rahma wanjiembeboni batina hisabu urjali batu wakaturjo wasilu makaburini ho rihundra wandu wajodori rehemu rihundra wandu wajodoro mbele adua rihundra wandu wajore shela hanjema
na uribeshe ya dua ujaili wakati rujua sulu makaburini makaburi yao yakae jarde za mbeboni hatujuu hatu ujaili makaburi yao yakae jarde za mbeboni hatujuu hatu riko harmaza neema za kaburini hizo urijaili rasiro wafu hatu rike wandu mbeboni ya dhal jalali wal ikramu rikubali dua yenu al-Fatiha amin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله غرتفاتها ورحيمو امدد زوي إشاتا إسلام ورحيمو نوادد هاتو نوبابا هاتو نمكوكو هاتو نوافو هاتو وانتبيا هين مروانو سنغجو ورحيمو وافو هاتو وانتبيا ومقبوريني كوندو وليو وجيلي وكهرمز جاردي زنبيبوني. اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم عافهم واعف عنهم اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم وهلا خيرا من اهلهم واجعل الجنه مثواهم اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم واجعل الجنه مثواهم اللهم ابدلهم دارا خيرا من ديارهم واجعل الجنه مثواهم اللهم اخرجهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والحبور والمغفرة على أهل القبور إنك مالك رب غفور. اللهم إن كانوا محسنين فزدهم في حسناتهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واغفر لنا ولهم اللهم نور لهم في قبورهم اللهم وسع لهم في قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة 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 ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا يا ذا الجلال والإكرام. يا الله ورحمه وفوها توانتبيا وجيلي وكهرمز رحمة زاغني مغفرة يا غاهو ورحمتنا أمة وهو إسلام نهينا ميت يك إسلام وما عليك ولياليو ومن رحم باهي أو إسلام وانتبيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.